Motho o madume wa mogetse mo thulaganyong ya rona e kgethegileng e ka ga puo ya mopresidente Cyril Ramaphosa le setšhaba ya monongwaga mme fela jaaka o setso o bone mme ga dikgang wa rona Mageketla Mohlabe o ka kwa Cape Town go lerele dipuisano le baitsanape ba ba farologaneng ba merero ya dipolotiki mme re tlile go kgabaganyetsa le kwa diporofenseng tse di farologaneng go utlwa maikutlo a baagi. Mo keteng ga jana mo SABC Studio 10 Auckland Park ke na le matlisisi yo a kgethegileng wa SABC wa merero ya dipolotiki Maswele ra le bona go sekaseka le ene merero e malebana le puo ya mopresidente le setšhaba. Maswele madume wa mogetse mo thulaganyong ya rona e kgethegileng ke leboga ausi. Puo ya mopresidente le setšhaba ke e ya tla thapama eno o bona gore go go diragala eng mo tsatsing la gompieno ke eng se leng gore baagi go gae ba ka se solofela mo puong ya mopresidente. Ke leboga ausi ke ya o tla gopola gore mopresidente ona wa legone yena re nang le yena mo Afrika Borwa ntate Cyril Ramaphosa o keni mo setulong ka 2018 ka nako ya kena go setulong baagi ne ba tsolofetse gore ntho tse ngata di tlo o tšhintšha and then go tla ba le go ba moruo o tla gola bana ba tla ya dikolong electricity re na re di load shedding mola le mole e tla ya fela and di SOEs ntho tsona le bo Eskom di Transnet di Prasa di sa tsamaiso sentle batho ba bangata ne ba tsolofetse gore dilo di tla tsamaya sentle gona yena o fedile 5 years mo president a le mo stulong ebile ena ya today ke state of the nation address ya hae ya bushupa 7 impa a re so bone diphetogo tse ngata so ntho e kgologolo e leng gore maloko a Afrika Borwa a ilebeletse gona benong ke gore mo president a tle a bue ka taba ya Eskom mo president a tle a bue ka taba ya bosenyi crime mo president a tle a bue ka taba ya service delivery in the municipalities. We've seen reboni malobanyana mo di tropo kholo e tshwanang le bo Johannesburg le bo Ekurhuleni le tse dingwe tse tshwanang le tsenya tse tshwanang le bo Ditsobotla di na le mathata a sepolotiki mo leng gore di service delivery e ba le bothata le yone. O go salegale mo mosong wa gompieno Musa Khotla wa kokwana bo setšhaba no Seviwe Mapisa Ngakula fa na buisana le ba dikgang tsa rona o tlhalositse gore go betswe thoko 8 million go ka rulaganya puo ya mopresidente le setšhaba ga mmogo le puo ya tekanyetso kabo ya moragonyana mo kgweding eno o bona madi ano motlhomong ana ka dirisediwa merero e mengwe e leng gore e lebane naga mathata a lebane naga go ya ka constitution ya rona section 42 subsection 5 e dumella mo presidente gore a bitse this joint sitting ya National Assembly le National Council of Provinces gore di kopane a bue ka merero ya hae a re fe update gore di promising tsa hae tsa ngwaga o fetileng o entseng ebile go ya pele o nagana gore o tla fetula di mathata a lefase lena jwang empa ka taba ya tšhelete gore o berekiswa bokana ngwaga o fetileng ba berekisitse bokana a ke bone e le something se re ka ipilaetsang ka sone ka gore we know ra tseba gore inflation le yona ya nyologa. Tla jaanong mothoetso re tsapogele ka kwa Cape Town ko teng re na le mmegang dikgang wa rona Mageketla Mohlabe gore thadisetsa jalo gore ditiragalo ke tse dintseng jang ka ko Cape Town. Mage Khaijedi ke ya ereke go amogele ibile ke amogele babogedi ba kanala imchamcha ya ekaya mo SABC ifela ereke tlhaloshe gore re ka mo motsekapa ka go tlhalositse go letetswe ka matlhama hubedu polelo ya mo president ele ge a bula semusho parlamente le jajile la lehono jale ka nnete ke ya matlhama hubedu ka ge ibile re shejetse ba gore ke naga ya Afrika Borwa ile gore e tloga e kopane le ditlhotlho tse dintsi o ka bolela ka ditlhotlho ja go swana tlhokego ya meshomo le tlhokego ile gore tloga re bona ka nnete
ya tshireletso ditikologong tse dintši tša naga bjale ka mo ke farafarilwe ke baeng ba rena ka mo re na le moloto mothapo ke ena moleledi wa palamente e šita le tona ya toka le tshokollo ka Afrika Borwa ntate Ronald Lamola ke lamogele tle ke thome ka kwa ga ba mothapo nka le re tlhalošetše tšeo le gorego le šetše le di rulagantše ka se sebaka go tla go fihla mo le gorego polelekgolo ya mopresidente ya pulo semmušo ya palamente e tlogo theeletšwa no se re ka se bolelang ra bo re botša maAfrika Borwa ke gore ka nnete re dutše komana madula a bapile re malala a laotšwe gore mopresidente a tle ka 7 o'clock manthapameng a lehono o tla go boledišana le setšhaba le go ba botša gore na ke eng se mmušo o tla be go se dira go kaonafatša maphelo a bona e le gona le go dira gore a mangwe a mathata a e leng gore maAfrika Borwa a lebane le ona go tša ikonomi bjale le bjalo ke eng lenaneo la mmušo leo ba tla ba go ba lišitše morago go direla bonnete ba gore maphelo a batho a tlhabologe mmereko re o dirile wa go tlala seatla lebile nka bolela gore ka go o bone mo metsotswana ye mmalwa e fetilego matona go tšwa go security cluster ya mmušo ba farafarilwe ke bona di-presiding officers baetapele ba palamente ba ba bontšha mmereko o e leng gore o dirilwe o tšere dikgwedi o diriwa gore re tle re fitlhe mo tšatšing la lekgono bjale ka gare ga holo le ka ntle bjale ka ga o bona ba fela ba re ka sekgowa ba re it's all systems go re tloga re lokišitše go tlala seatla go dira gore re be le state of the nation address polelo ya mopresidente e leng gore e atlegile ebile re hutša gore setšhaba dimilione tša maAfrika Borwa ba tla ba lebeletše go kwa gore na ke sefe seo mopresidente a ba swaretšego sona mošomo wa rena bjale ka palamente ke gore ge o setše mopresidente a boletše maloko a palamente a tla re beke e tlago for matšatši a mabedi ba boe gape ka dintlo tše di kopanego tša National Assembly le National Council of Provinces go tla go ahlahla le go lebelela gore na go swara ngangišano ya seo presidente a tla beng a se boletše gomme ka morago letšatši ka morago ga matšatši a mabedi mopresidente a boa a tla fetole maloko a palamente tona Lamola re lebeletše tabeng ya go bile le dipego tša dikwileng kudu mafapeng a le gorego ga se a mmušo ba nyaka go bona batho ba le gorego ba dira bošula bja go tlaiša basadi le bana goba yona GBV ba tloga ba otlwa go tsedeletše ba lebeletše gore bo bangwe ge ba re ba boa dikgolegong ka nnete ba bošeletša bošaedi bjo ba bo dirilego bjale ka lefapha ba ka kgoro ke eng se le ka se letelago go jwa mopresidente gore ka nnete a se bolele gomme le re ge le tšwa mo le tloge le dira ka fao baloko a setšhaba a se letetšego ka leboga ke ditaba tse dintši tse di tsamaisang le tlilo tsa GBV a tlo boleleng ka tsona mopresidente ka gore o tlo gopola gore in the previous financial year o bile a signa 3 ya melao that is related to GBV so rena re thomile gore re implement so ba tlo re fa the tools of trade le di-matching orders in that regard jale re lebeletše dikotlo ka gore bontši bja batho ba bolela ka kotlo e le gorego ba nyaka go e bona ka gore ba bona o ka re ge ba dira bošula bjo ba ya ditorongong goba tšona dikgolegong ba boa ka pela namile ba bošeletše ba dire tša phako ke eng se le gore lena ba kgoro le go se dira goba le beile mo lenaneong la go se dira go dira bonnete bja gore ba bošeletše bošaedi bjo go na mbereko o moši o diriwang in particular to rehabilitate the offenders ka re a tseba gore if re sa ba rehabilitate ba tlo re ba boela mo communityng o dira le se o se bolelang but there is work in particular which is focused on each offender to be able to change their lives to make a positive
economic contribution to society when they are released, as and when it happens. But for us to do that, we are giving them a lot of skills like plumbing, boiler making, agriculture, and so forth, so that we motho a tswa mo tronkong a kgone hore a dire something or a di direle ka moka. Ba mothapo dipolelo ke tse dintsi ka tšhelete e le gore go e šomišitšwe go dira ditokišo tše re a bona carpete e hwibidu ya dilo ka kua ntle re a kwešiša gore ke dimilione tše seswai tša diranta tše le gore go di šetše di tlo šomiša fa nke le re tlhalošetše ka ge re lebeletše gore ngwaga go feta go šomišitšwe dimilione tše tshela fela re lokišetša polelo kgolo ya mopresidente nna phapano ke eng ngwageng o re ke thome ka gore jwale ka palamente re a gapeletšega gore re šomiše tšhelete e ntšhinyana go bapetša le mengwaga e fetile go pele go tlo ba le mollo palamenteng bjale go tla mo go direla gore jwale ka palamente re patele dilo tše e leng gore gantši re be re ka se di patele mo mengwaga e fetileng ka baka la gore re na le dilo tša go swana le di-camera tša go broadcaster tšeo di thušago gore palamente e netefatše gore e dira seo e swantše gore se dire ka fase ga molaotheo ka re tla gopola gore molaotheo o re maloko a setšhaba a swantše gore a amege mo mošomong o palamente o dirago bjale ba e leng gore ba palela ke go tla physically re kgona go ba fa merero ya palamente mo di-televisioneng tša bona gore ba kgone go bona gore na go diragalang ka golo ka state of the nation address polelo ya mopresidente e diragalang ka tee ka ngwaga go tloga go bohlokwa gore maloko a setšhaba a tsebe lenaneo leo mmušo o tla be o lišetše morago go kaonafatša maphelo a bona bjale ge re le fa ena di-camera tsona tšeo di bonang ka kua gare le di-microphone tše e leng gore maloko a palamente a tla ba di šomiša jale le jalo le go apeša ena holo ye ge re e bona lekgono ge re bolela ka tše tša mafaratlhatlha tša di-broadcasting go direla bonnete ba gore mošomo wa palamente o ye di-televisioneng tša magae ka moka Afrika Borwa ka bophara re swantšo re lefela go hayara dilo tše ka mokana ga tšona almost 1 million ka letšatši bjale o tla gopola gore mo ngwageng o re thomile go hayara dilo tše e sa le ka pela ka baka la tulo ye e kopanetšego ye re bile go le yona ka ge beke e šupologa ka mantaga e le gona go honora mospikara wa rena wa mathomo ka 1994 mme Fredi Junwala bjalo dilo tše go ka mabala matšatši a ke a mantši go feta ngwaga o fetilego bjale seo se re botša gore re tlo patela tšhelete e ntšhinyana go feta mengwaga e fetilego bjale ke dilo tše e leng gore re ka se di efoge ka baka la gore ge re ka re ga re di dire go raya gore re tla ba re swere polelo ya mopresidente ya sephiri ye e leng gore setšhaba se tlo palela ko go bona gore na maloko baemedi ba bona ba ba kgethileng gore ba ye go ba emela parlamenteng ba ka se kgone go bona gore na ke sefe seo ba se dirago ke mošomofo o e leng gore ba o dira bjale tšhelete ya gona ke ntšhinyana go e lebeletše e fela ke se re swantše gore re se patele go dira bonnete ba gore ditokelo tša maaforika borwa ka bophara di a diragatšwa ka fase ga molaotheo ka baka la gore ba swantše gore ba be karolo ya mošomo o re o dirago mo tona go šetšego re kwile mabarebare a gore mokgatlo wa EFF šuo o tla ka mmetela o nyaka o tla o šitiša polelokgolo ya mopresidente lena le reng ka se le tshwaela ka goreng ya ke gore ke democracy e tshwanetse gore parliament e be a place where a voice of reason prevails go be le di-debates so I hope gore ka moka as we go into parliament re tlo dira gore parliament e be le di-debates go debate dilo tse that are important and this is a very important platform gore mopresidente wa Africa Borwa a bolele le batho ba South Africa to outline the society is in distress economically, crime and a lot of things and they will want to hear what the president wants to outline so whatever we do as political parties must make that a conducive environment for political
political engagements and robust debates to find solutions to the challenges of the people of this country. So we will have to rise beyond or above our own political issues and deal with the challenges that the country faces. So I think the rules will be there to deal and help to ensure that the president is able to deliver and political parties are able to engage the president. le kgwathile temana ye nngwe botlhokwa tabeng ya bosenyi goba yona crime ka Afrika Borwa re bona ke ele dikete tša go feta tše šupa tša batho ba le gore ba bolailwe ka nageng ya Afrika Borwa kotareng ya bobedi ya ngwaga wa ditšhelete wa 2022 se lebeletša jwang re lebeletše tšona dipolano tše ene le bona o ka re ke leano le lefe le gore mohlomongwe mafapa a tšhireletšo e šitele maphodisa a tshwanetše go tla ka ona. Yeah, it is a concern to everyone, the issue of crime, in particular murder, because South Africans need to feel free and safe. So the biggest deterrent to crime is if I commit a crime, utlo arrest you, utlo prosecute you, and utlo will be found guilty. So that is what we are working on in the cluster to ensure that that happens. Or commit a crime, or utlo arrest you, and that person will end up in Kotoronko. Amatapo mohlomongwe re ruma nka le tlhaloshe ka lenaneo la lehono re a tseba re president a tlo fitla o tlo re go fologa sefatana sa gagwe namile a namela capete khwibedu go ba maloko a sešole le ona e mekamo le kamo namile ba mo tlhompha go ba le setlhopha sa mmino se le gore go se tlo ba seletša yona go sha setšhaba nka le re tlhaloshe ka lenaneo la lehono le gore ka re letela bošombio. No lenaneo la lehono le tla thoma manthapama go tloga ka iri ya boraro ke mo e leng gore maloko a palamente a tla ba thoma go fihla and then go tla latela di melokoloko ka ge o tseba gore tšatši la lehono ke le lengwe la matšatši a ikgethilego a e leng gore di matsogo ka mokana ga ona a state a tlo kopana ka fase ga ntlo e teng bjalo go tla ba le melokoloko yeo e akaretšago baemedi ba di province ka mokana ga bona baetapele ba mo di provinceng go tla latela gape di judiciary baahlodi le makala ka moka a dikhoto tša ka mo Afrika Borwa di premier ja di province maloko a salga jwale le jwalo ge ba sena ba fihla ka mokana ga bona gomme go tla wa mafelelo e tla ba ena mo presidente o e leng gore o tla ya go ya makua sefaleng so so bana go sele ka bokhwibidu gore go apele kosha ya setšhaba and then go tloga mo o tla tsena a thoma go fa polelo ya gage go setšhaba. Ba mothapo ba ka la mola re a leboga re le bona kwa lena ke ya seo ke se tšwago ka Cape Town City Hall bjale ka go kwile gore e tloga le tšatši le legolo leo re letetšego mopresidente wa naga ena Cyril Ramaphosa gore a tla boledišane le setšhaba ka ga seo mmušo o šetšego tshepišitše setšhaba ngwagola ga ba boledišana le setšhaba gomme boikgafo bja mmušo ke ngwaga wo ke potšišo e kgolo e le gore go ka nnete mang le mang modudu wa Afrika Borwa o tšwela pele a e botšiša re tšwela pele ka poledišano ye ge re boa ka moe gaetšedi ga jana re kgabaganyetsa go megadikgang wa rona a Mahlako o komane ka kwa Limpopo. Mahlako kgetho tša mebušo selegae tša ngwaga wa 2021 di tlogetše mmasepala wa Thabazimbi ka tlase ga pušo ya mohlakanelwa. Mmasepala wo o itemogetše mathata a boetapele ge sa le ANC e thopa ditulo tše 11 mola DA, EFF, TRA, FF plus le TFSD di thupile palomoka ya ditulo tše 12 go hlama pušo ya mohlakanelwa le go tlogela ANC e le mokgatlo wa kganetšo. ANC e lekile go ntšha mmeara wa DA Dokiswane Phul.
motho wetso re ntse re tsweletse pele jalo ka thulaganyo ya rona e kgethegileng ya puo ya mopresidente e le setšhaba e re solofetseng mo maitsiboeng ano Maswele kgantele o buile jalo ka morero wa bosenyi mo nageng re bolelle ka dipalopalo gore di eme jang ke o lebo gape kgaitsedi o tla le tla gopola babui ba tla gopola gore every 3 months kotara engwe le engwe ministera wa maphodisa re General Begicele o re fa polelo o re fa update ya taba ya gore bosenyi mo Africa Borwa bo emijana o tla gopola gore ha Begicele a kena stulong ne go na le tsholofelo e kgolo ya gore o tla fetusha taba ya bosenyi mo Africa Borwa ka ge batho ba sampane bona yonong ba fila gore ha ba safe at all ha o ka sheba or ha o ka lebelela dipalopalo tse di tswileng ka kotara ya bobedi ya last year between July to September 2022 tse di ntshitsweng ke Begicele di bontsha gore 7,004 people mo Africa Borwa ba ile ba bolawa. On top of that, more than 900 of those are women. More than 500 of those are children. Bosenyi mo Africa Borwa e setse e bataba ya gore basenyi ba itirela ha ba sena control and e hotse dingwe tsa ditiragalo tsa bosenyi re krea gore maphodisa ba bangwe ba tshwarelwa bosenyi taba e bontsha gore ma Africa Borwa ka nnete a ba tshireletsega ntho e batla ya halang yanong ke gore mo president ka speech sa hae ka puo ya hae ya last year o ile a tsolofetsa ma Africa Borwa 12,000 more police officers impa le ha o le jwalo ha re bone diphetogo ka gore bosenyi bona ba di murder contact crime le commercial crime di nyologile ka diperesente tse di ka lekanang 20% last year alone. Tla jaanong re bue ka botlhokatiro mo nageng dipalopalo tsa botlhokatiro di eme jang ebile e le nngwe ya merero e leng gore gatwe e tlhotlheletsa bosenyi mo nageng dipalopalo di reng le gore mo puong ya mopresidente ya ngwaga o fitileng o ile a tlhalosa gore diperesente di le 80 tsa badiri ba thapilwe jalo mo madirelong a private karolo ya puso ke eng mo morerong wa go tlhama ditiro e re ke thome ka karolo ya puso ha o ka botsa ba business or ba thapi ba business the employers tse di dilang ka business ba tla o bolella gore bona ba need something called a conducive environment gore ba tle ba gone go dira go hira batho ba tle ba bereke batho ba tle ba sebetse empa ka lebaka la jang la biale ha gona motlagase ye leng gore di firme tše dintši di office tše dintši production e ngata the manufacturing the gross domestic products di dependa go yona electricity gore go tle go thapiwe batho gona jaanong Africa Borwa e dutse le 32.9% ya unemployment and ba leng 32.9% ena ke ya batho ba ileng gore they are still seen actively looking for a job ha re bua ka expanded is more than that is ke e dula bo ma 45% batho ileng gore hana yonong ba dutse magaeng a ba na mesebetsi ha ba tsebe ba etseng empa ba batla re ba ka sebetsa empa ha ona mo ba ka yang teng if government ya rona if puso ya rona e ka etsa gore go be conducive business government le everyone ba khone go sebetsa then re ka khona go ipona re ya somewhere Baila tlhoko ba merero ya ikonomi le baagi ba letetse puo ya mopresidente le setšhaba ka tlhoafalo seno ke jaaka naga e padimotswe ke dikgwetlo tse di masisi mme go kgaolwa ga tlamelo ya motlakase fela jaaka Maswele a sena go tlhalosa go kwa setlhoeng sa merero eno mopresidente Cyril Ramaphosa o mo kgatelelong ya go itsise ditharabololo tsa gangwe le gape tsa go tota tsa gagwe tsa go kgaolwa gangwe le gape ga motlakase gareng ga tse dingwe tla ga jana re kgabaganyetse go mmega dikgang wa rona me go banala re se re ne le ene ga jana tla re tswelle pele ka kganye re ntse re bua ka yone go kgaolwa ga tlamelo ya motlakase sentle bothata ke eng go Eskom le gore bo ka rarabolwa jang
Auskia o tla gopola gore ka 2018 mopresidente wa hane jwale ne sampana tso o kgethwa as president ya ANC ne ba batla ile nako ya gore ba tsamaye ba ye ko Davos to the World Economic Forum ntwe ile ga yetsa ya mathomo ile ya ba gore ke go kuba goba go ntsha board ya Eskom so that ha ba ya ko Davos ba bua ka taba tsa moruo le investment ka mo Africa borwa ba tle ba be le ba khono fa confidence to those that they are saying must come to Africa borwa ba tle ba invest ba fa Eskom board e leng gore ine itletse ka batho ba tswang ko business boto ele ha ikena go ile ga thoma mabaka a load shedding ye leng gore Africa borwa ne sentse e bone le khale hona yeno boto ele itswile last year. Last year was the worst ever year ye leng gore Africa borwa ine e bone load shedding bare we experienced 200 days ya load shedding last year mo president sa leona yele board le minister wa public enterprise isampani le Pravin Gordhan ba sampani ba le bona bale and ya no bana le board engwe gape ya bobedi ye kgethilweng ka bona mo president Ramaphosa a sebedisana gape le Pravin Gordhan empa a re tsebe gore go tla etsalang ba bangwe ba tsibi ba re go tlhokea di engineers go tlhokea ba tsibi ka ra Eskom ha o tlhokei batho ba tswang ko business ha o tlhokei batho ba tshwereng di business qualifications ba tlhokea impa iska ba bona ba leadang taba ya generating of electricity transmission of electricity le tse dingwe tse di etsalang ka gara Eskom impa hona yone ntho re bonang ke gore hona le bothata bya a debate ya gore sisebediswa sa rona sa wetsa motlakase e leng malahle or coal gotri is not good for the environment impa Africa borwa ina le coal e ngata go feta nkare go feta le mafase ya we are the one of the biggest producers ya coal mo lefaseng rena le yona coal e ka re produce electricity impa ha re sebedisi to the point where re kgone go create electricity eo so how ka krewa nna ke nagana gore ha ba ka kreya di engineers tse di kemiseditseng go produce electricity ba berekisa seo rona African borwa re leng strong mo sona e leng coal re tla kgona tswela pele taba ya kgawa ha motlakase ya bataba ya maloba Motho re ntse re tsweletse pele jalo ka thulaganyo ya rona e kgethegileng e ka ga puo ya mo presidente le setšhaba mme re gabaganyetsa go Mahlako Okomane thobela re mo khwele hone le khwe mo polokwane mo Limpopo re a tseba gore e se gale President Cyril Ramaphosa o tlaba a bolela le setšhaba go the State of the Nation address batho ba bantši ba na le the wishes ka pare tse ba la ka tšang gore ba ka di kwa a di bolela le hone le khwe a address a nation ra tseba gore ngwa le ngwa go mongwe re a kwa gore ra mo kwa president a tloga tshepisha gore o tlaba le mbereko re ka montle ga labor center mo khwe batho ba bantši o ka re rwa le bella ka mo morago wa ka go na le queue ka pa line e telele batho ba tlile ba tlo claima di benefits tša bona tša UIF so le hone le khwe re tlo bolela le bona re ba botšiša gore le hone le khwe o tla re President Cyril Ramaphosa a bolela a addressa ko the State of the Nation address ke eng e banya ko ngwe kwa a bolela kapa ye a tla banga ba tshepisha yona gore e tla loka ka the State of the Nation address re gona le a usmo gore ke bolela le ena ke mmotšiša gore thobela male kae ona ra lena re gone lena le bomang le tšwa kae ke nna nthabiseng ke tswela ga maja matobole and then le hone le kwa ke ra tseba gore president o tla ba a addressa ko State of the Nation address ke eng e le nyako ngwe kwa e bolela gopela gore president a thushe the graduates from TUT I'm one of them na le outstanding balance re pala ku kera mebereko because a certificate is hard for no re kre mereko the internship di a bala for at least mo budget ba inde rena ba
le outstanding balance le go dukela mebereko so la tshepa gore mebereko yone le fetso le credit certificate tseo le tla gona gore le kgoneng gore le o bereka le tlo gona go bereka cause ga ntse re apply a ba re tshi cause re shimsha ka den record le di arm certificate ke a go leboga ngwana and then go na le mong le mmele ena o tlile mo kwe ke kusha gore o tlonya ka go maternity ke motswetsi o moswa ra bona re tshwere le se ya mo kwe e sale a le mo kwe le na tshuma ke le tšatši a emetse gore a tsene ka re ga labor center re mo kwe le na ganyane mme le kae bona le kae ke le na bo mang le tswale le kae ke nna le dinama le mele ke tswa ga mama bolo ga malatlhela and then lena le nya gore today le president Ramaphosa a bolela le nya gore address di issue dife re gopela address di issue tsa labor address di issue tsa babereki ba dire ba fe bana ba ngwe mebereko ka montle ba shota batho ba bantsi ka mo labor gore at least ba kgona gore fa di control mo di lining no salary ema in the morning go toga fro ga gona motho a tlile a ta re information sale ke ema le di pampiri I don't know gore pampiri tse they are right or wrong then go fetsa ka for ba chaisa ka ya morago le pampiri tse ile gore ga ke tsebe gore di shapo or bjang until ke boya le tomorrow ke tona bo le lo tse ile gore ga ke tsebe gore go tlhagang ka tsona at least ha banya ke ba bereki ba bantsi moki o mongwe a kgona gore controlela mo di lining banya ke gore ba tsebe gore re tshware di pampiri tse di right le di line tsa maternity be tse ba e bele go te ya ba ile gore ba tlo dira ya ba tsufe ba e bele go te ga ne bele we are mixed up ke tsere ngwana wa 3 weeks mo lining ke number 123 just imagine ko tsana na ko mam by that time no I think it's 12 o'clock ya go leboga le kwele mo le gore ke bile tshile bo aus ba itu ba bolela gore taba o e wana bolela ka taba ya budget ya NSFAS ya skolo gore ba na le di outstanding ba palla go gore ba access certificate tsa bona tsa gore ba kgone gore ba ile re ba marketa ba kgone kra mmereko o lla ka taba ya gore o ka re ba ka deal le issue yeo ya gore ana ba oketsa charity ya batho di tertiary institution di ka ba di university o mo mme kgetho bolela le ena o bolela ka taba ya gore a go hiriweng batho ba bantsi go di departmenting tse especially mo kwe labor o a bolela gore o tshwere le sea la 3 weeks ya beke tse tharo e sala yemi mo kwe sala le frugo you know o gopela gore go ke go hiriwe le taba ya mmereko le yone ya bolela ni re je gape ra Peter bolela le bomme ba bangwe ba itse ba bona ntwe ba lanka yona ke taba ya mohlagase ra tseba gore country na le bothata bole ba load shedding gape ga fetsa a gona mohlagase ba be ga fetsa le mo polokwane go na le bothata bo ba metsa se polokwane fela mo re bonang gore go na le mathata ao a metsi le batho ba bangwe mabane mo re jerile maloba re jerile sekhukhune ba bolela gore le bona ntwe ba nyakang gore ba go bolediwe ka yona ke taba ya metsi gore go na le komello batho ba kry metsi e sa le mengwaga ba tshepishwa metsi tla go pola gore go kile go atla delegation ya minister Senzo Mqunu a tlile kiane a tlo addressa taba ya bulk infrastructure project yela ya kiane le re tsebang gore go ile go tswa di-billion batho ba bantši ke mohlagase ke taba ya go bereka gore a go beng le mmereko a fetsa mo le gore a go beng le tšhalete gore go be le plan ya gore go tlo fiwa jwang batho tšhalete ya gore ba kgone gore ba feleletse dithuto tsa bona ba senang ba sa kgoneng go patela ba shetse ba feditse di-outstanding as ba di bitsa ka sekgowa di-outstanding fees tsa bona gore go be le direction. tla jaanong re kgabaganyetse ka kwa Mahikeng re buisana le Tebogo Phakedi gore bolelela jalo kgotsa mo a buisanang teng le baagi re utlwe gore maikutlo a baagi ka puo ya moporesidente le setšhaba ke a ntseng jang. Tebogo Madume re ka bua le wena fela o re bolelela gore maikutlo a baagi ke a ntseng jang. Madume ke ya ke go dumedisa ke dumedise le ba bogedi re tla jana ka tlhamallo re le mo motseng wa Matsatseng tota motho ka re o itsege jaaka informal settlement di kilometera di le 13 kwa ntle ga Mahikeng mme o ka itse gore ke mengwe ya metse eleng gore baagintsi ba tsweletse go ka lela gore o ka tipuso ya ba ikgatolosa ba tlhalosa jalo ga gona ditirelo gotlhelele mme ba rentse ba tsweletse go ka ikuela go tswa kwa pusong gore ba bone jalo ditirelo dingwaga di le 12 mme fela tla ke utlwa mo go bona gore ba solofetse go ka utlwa eng gompieno jaaka mo president Cyril Ramaphosa
Ramaphosa o tla ba naelana ka puo ya bosetšhaba ka ura ya bosupa ke lebogela nako ya gago mma o ka ntlhalosetsa fela gore jaaka moagi wa Matsatseng ke eng se o solofetseng go ka se utlwa mo go moporesidente ke tla go tshwarela maeke ke solofela gore mo go moporesidente re tlhoka motlakase thata mo motseng wa rona dio tse dintsi tse re di shotang re dingwaga re nna mona go senang go tsena mokhanselara go tswa go tsenao mme go sena di-changes tse di iragalang mo motseng wa rona ke a leboga ke mongwe wa baagi a tlhalosa jalo gore ba ikuela gore ba bone motlakase jaaka bona ba sena motlakase gotlhelele fa ba bangwe ba bua gore go na le kgaogo ya metlakase kwa ba dulang teng bone ba tlhalosa jalo gore ga bana motlakase gotlhelele mme mongwe wa baagi o mongwe o tsweletse go kalla ka tsa lefatshe re tlhalosetse fela ga gore o ikuela gore ba le lebelle mo kganyeng ya lona ya go ikuela go lefatshe le e nne le ya lona le raya jang marona ke le ja spontane ke ikuela mo goreng ga ra rona Ramaphosa ntsha kgang a ka re tse kgang ya dingongorego tsa rona tsa lefatshe tse di diegisitseng ditirelo ebile di diegisitse le thutego ko dikolong di-social development ka jalo ke a leboga ke mongwe wa baagi jaaka tota ebile ga timetswe ke pula ga jalo ke tla utlwa wa bofelo mama re tlhalosetse fela ka pele gore wena o ikuela go utlwa emo mo president nna ke ikuela gore ke batla di-RDP jara ya go feta ele ne ra kwadisa di-RDP ga ise ebe go iragale sepe bomma rona ba tlhokafaletse mo ga gona diphetogo dipe mo seladi mo matsatsing tota re itse re ire yang tota la re ka kopa apholo tse pedi ra di tlisediwa for motlakase ka gore go dikgwa go ditlhaga bana ba longwa le ke dinoga tota re itse re ire yang ke ne ke kopa se ke mongwe wa baagi mo Matsatseng ja ba ke ga dikgang wa rona Tebogo Phakedi jalo a re o bolela kgotsa buisana le baagi jalo ka maikutlo a bone mme ba santse ba llela thebolelo ya ditirelo ka bona go nte re tsapogele ka kwa Cape Town go tlwa gore maage o re tshwaretse tsefeng re ka bona go re tsapogele ka ko mabenkele mme re tla tswelela morago ga fa
re ke go dumedise maga ketla ke boele ke dumedise le bone baretsi ga mmogo le babogedi ko gae re tswa re le mo parlamenteng ka tlhamalalo mo eleng gore e tla re mo nakong e sa fediseng pelo ka ura ya bosupa Mopresidente Cyril Ramaphosa nelane ka puo ya gagwe ya ngwaga le ngwaga e leng gore tla bile pulo ya parlamente o tla gopola gore ke puo ya gagwe ya bosupa e sale a nna tsere marapo ka 2009 kgotsa re kare ga na fetsa go votelwa ko conferenceng ya ANC ka 2017 mme puo ya gagwe ya ntlha ebile ba ka 2018 mme eno ya gompieno ke yona ya bosupa ya gagwe mo puong ya gagwe go solofetse gore a bue ka dilo di le dintsi mme ntlha kgolo tla gopola gore e tla be le yona ntlha ya motlakase e leng gore e batla ya mile ikonomi ya naga mo e leng gore re bile ra bona di-company tse dintsi di patelesega ke gore di kwalwe mme go kwalwa ga tsone re bile ra bona batho ba bantsi le bone ba latlhegelwa ke mosebetsi ke ka mo mopresidente se e leng gore se tla be se le setlhotlholo mo puong ya gagwe e tla be le yona kganye ya motlakase mme gape o tla lebelela ikonomi o tla gopola gore IMF the International Monetary Fund e bile ya revise kgotsa ya buisetsa yona kgolo ya ikonomi ya naga eno go 1.1% mo ngwageng eno ya 2023 ke ka mo o bonang le yona ikonomi e le tlhoba boroko go mo presidente tla gopola gape gore gona le yona taba ntlha ya gore gona le bothata ba kgotsa yone crime mo nageng ya Afrika Borwa mo presidente gape o tla nelana ka seo leng gore e tla be le tsholofelo go mo Afrika Borwa gore naga ya gagwe kgotsa yone puso ya gagwe e tipatipanya le yona kganyena ya gore e lwantshane le botlhokatiro mme o tla gopola gore tla re ga nelana ka puo ya gagwe phirimaneng eno go tla bo gona le seo re se bitsang civil society organizations tse leng gore di tla be di ipelaetsa mono mme go ipelaetsa ga tsone e tla be le gore di ikuela go puso kgotsa go ena mo presidente gore a dire ka matla gore a fedise yona kganye ya gore naga ya Afrika Borwa e bona mathata a gore motlakase gauteng le gore gape go tlholwe ditiro bogolosegolo go bašwa ba e leng gore botlhokatiro bo aparetseng bo lekanyediwa go 60% go na le dipalopalo tsa gore bašwa ba naga eno ba ba lekanyediwang go diperesente di le 60 ga bana tiro mopresidente batho ba ba tlabeng ba tla go ipelaetsa mona ke batho ba e leng gore le bone ba tlabe ba ikuela go puso ya gagwe gore e neelane ka ditiro bogolosegolo go bašwa o tla gopola gape maga ke tla gore e tla re mo gare ga parlamente go tla bo gona le maloko a EFF a leng gore le ona tla ba ipelaetsa mo gare ga parlamente mme bona ba ikanne gore ba tla sitisa mo presidente gore a nelane ka puo ya gagwe phirimaneng eno mme le gore bone ba ikuela go ena gore a role marapo le gore a fedise yona kganye ya load shedding e leng gore e aparetse naga ya Afrika Borwa mme bogolosegolo gore a role marapo ka gonne go na le kgetse e leng gore o tobane le yone kgetse e leng gore bila tlhatlhelwa ke re Arthur Fraser o e leng gore o na eteletse ditlhodipele mo nakong ya maloba e le gore o ne ba ikuela gore ka ga jalo a role tiro mme ba re ba tla sitisa yone puo ya gagwe go fitlhella ga speaker sa parlamente se tlabe se tsea marapo a gore motlhomo ba ntshetso ko ntle gore a tswelele ka tiro ya gagwe ke tsea marapo gape ke anela go wena magaketla Ntebo Mokobo wa rra ke a go leboga jwale ka go shije o tlhalositse gore ka nnete ke ya matlhama hubedu tetelo ke kgolo le judge la lekgono ge mo presidente a tla ba bula semmušo parlamente ngwageng o wa 2023 jwale seo re se gore shije re se bone ka nageng ya Afrika Borwa ke yona tlhaelelo ya kabo ya ditirelo re shije re bone ba bangwe ba badudi ba naga ba shije ba ya mebileng ba dira boipiletso gore inge ba fiwe shedi inge taba ye e fiwe shedi yo e tseneletšego ka gore ba shetse ba bona gore o kare ba lebetše jale ke na le kgaitšedi ka mo ke mosekaseki wa dipolitiki Asanda Ngwasheni yo le gore o tla re tlhalošetša ka jo le gore bohlomongwe le yena o diletetše bošegong jo kgaitšedi nke gore tlhalošetše re šetse re bone ka fao tlhaelelo ya ka ba ditirelo e tlogago e ama badudi ba Afrika Borwa ba le gore ba tloga ba bouta ka nnete ke nagana gore golomente re na le yona o fela batho kare batho ba go giani tshwanetse ba gomane metsi tšhelete ya metsi from budget
itsamaile mara metsi awago. And this is the case for most places jamo South Africa eleng hore dilo di planeti dilo chelete itsamaile mara di services a di homanele batho. And into especially iba bed go di rural provinces di tshwanali Limpopo di tshwanali KZN li Eastern Cape. And because City provinces ja budget or economy e holo and most ya di residents ke batho ba holo ke batho ba didi abana mbereko batho ba treata okare abana taba ka bona. If you are hopola kana ko ya Julius Malema esalimo ANC account ntlu e holo ko sentin ka chelete ya bridge ya Limpopo. Bridge ela iduji for many years basa ifiti because budget itwile mara bridge ayo and they had to take out money from the fiscus again for the second time for bridge ela by feta after some time. And that is a problem because chelete once it's amaye it means chelete it's coming from somewhere else and it had potential dirambereko somewhere else. And so if every single thing we dira double budget here and then we have to take out another budget, then it means the services digital shorter in perpetuity because we are not doing what we are planning. O bolela ka kabo ya ditirelo tlhobaelo she gaojo ya kabo ya motlhagase go ba yona load shedding re bona e tswela pele go tlhomara maAfrika borwa ka botlalo jale bothata shebyo maAfrika borwa a re anya ka dikarabo le gong ke ne so bona o kare mo president Ramaphosa o tshwaitse a se tlhakishe boshigong bjo go leka go busha tshepo ile gore go e a tlhokega ka gara maAfrika borwa. Ke nagana hore president tshwantse abe motho o onyaka accountability from especially cabinet because but badira dilo and they are not removed and there are no repercussions. So if for example my first question for example Julius Malema umo EFF no never been to jail, never been arrested mara batho ba Limpopo were badly affected ka dilo ja bridge li Ratanang Trust and he's not the only one ba ntshi batho le atsiba Stanley the former premier Liena under his administration ba utse chelete enchinchi to a point where national had to step in and take over. Rimboni mutu ko the last NEC ya ANC ki yena mutu beali batho ba RT li batho ba Zweli Mkhize a chincha even the mandate ya batho ba Limpopo kuri the province dirile the branches dirile di nyaka Cyril Ramaphosa yena aya kwa ko Nazareth a chincha the will of the people. And so dilo di jwalo, these are the things that make people to not trust because if ANC members cannot trust their leader to go to Nazareth and say and do the things bamrumeji adire mandate, then how can we trust the president if he's going to come as well since 2017 and every other SONA since Tumamina Ari Udodira the smart city and none of them have been delivered. Ke kushisha gore modirishani mo le Ditaba Mokobo o eme gaufi le Willem Madisha yo le gore go ke mologotla go ba ke le lokola parlamente mo khatlhong wa COPE a re gore o re tshwaretseng ka mola. Ke a go leboga maga ke tla gape ke boele ke amogele le bone baretsi le ba bogedi go tswa ko gae ka ntle le go senya nako ke na le letona la COPE Congress of the People Willem Madisha ra go amogela wena o tlile go tsenela yone kopano ena kgotsa puo ka mo presidente jaaka lekoko la COPE ke eng se leng gore le solofetse mo puong ya ga mo presidente thobela ntwe re lanka yona ya mathomo ke hore a re khotsofale ke mengwaga e 15 mo eleng gore president o tlatla president Ramaphosa le ba eleng gore ba tlile before yena bontate Zuma ba tlatla ba re hona le mathata mo South Africa re tlo dira se re tla solve mara ba tlo bua hape the following year ba bolela gore no re sana le the same problems bjale ha re khotsofale re bona o ka re go senya nako
gomme se segolo tshwana gore se diriwe ke nyaka go tlhalosetsa gore South Africa gona bjale ke yona number 1 ke yona mathomo ga re tla mo unemployment ga re tla mo go taba ya poverty ha re batho ba sokola ka dilo tse ka moka ha re tla mo tabeng ya go utswa corruption president Willard ke tla di solve dilo tse upia ha ona ntwa e solvile ra tseba re zonto commission e rileng upia president ga dira selo and some of the people ba ileng gore ba tlile ka mo zonto commission ba bontshwa gore ke nnete ba utswa o tshwana le some of the ministers ha ona ntwa e dira ge so re nyaka gore a re botse gore na o ya go dirang yena bela ka president upia ga se tšeo fela taba ya motlhagase ra tseba gore batho ba lositse mebereko batho ba sa kgona go ja and all these things re president o tshwantse a bolela a re botse gore na o ya go dirang so that ha bo next year a repeater yona ntwe a tla ba e boletse re a bolela gape re ga o lebella taba ya metsi ga o lebella taba ya ona motlhagase ga o lebella taba tša diesel di dira gore batho ba se ke ba tswela pele ba khotsa mebere mara jaaka lona le kokoleleng gore le mo parlamenteng ke eng se leng gore le se dirile mo dinakong tse fetileng go pateletsa mo president gore a fetole ka mo a dirang dilo ka gone se re se dirang monna ge ke gore ka di debates re ya re bolele ka di committees re ya re bolele upia seo ANC ka lebaka la gore ke bona ba ileng gore ba tla ka mathata ba tla se dirang ke gore ba shumishe nomoro ya bona ga go ya go votiwa gore re boele morago maro tsholofela gore ke ga le tswa mona le tla le bone tsona dikarabo tseo a ke tshepene se ke se tsebang ke gore like ke boletse gore for 13 years re le ka mo ke gore go tla tlala batho ba bethe diatla gomme re se ka ra tswela pele re lebogile ntate Madisha mme re boele go go magaketla modiri ka nna magaketla ke tsa dithabo ke di boisetsa go wena right ra leboga ntebo re leboga go menagane ka nnete go tloga e le tšatši le legolo ka re šetše re tlhalošitše jale mohlomongwe ke ruma le kgaetšedi ka mo Asanda Ngwasheni re lebelediše taba ya seemo sa masetlapelo sa taolo ya setšhaba re bolela ka national state of disaster se le gore mohlomongwe mokgatlo wa ANC o se šišintše gore ke maemo a le gore go a ka rarollwa ka gona lena le bona jwang ka ge ebile ditsebi tše dingwe di re aowa se ga se tsela maleba ka gore šitše re tseba gore ka nako ya COVID-19 go ile go a utswa mašheleng a mantši ke nagana gore ntho ya motlakase e tlhoka state of national disaster because ke crisis and it's been crisis since 2007 so ko bo yona ya e tlhoka state of national disaster mara ra tseba gore ANC e berekisha state of national disaster whether gona le di floods or ke covid ba o tswa tšhelete so obviously there is that fear ya gore ba nyaka o tswa tšhelete because during state of national disaster a gona di regulations a gona di limitations in the same way that they are under normal circumstances and so ba tlo inyaka because it means ba tlo gona go gomana tšhelete ba direlane di packages tša bona ka tšhelete ya lona especially because on already tšhelete e ntšintšintši e tswa US EU for just transition ntho ya gore re tlo tšintša jwang gore motlakase a tswe not from coal but from alternative green sources ba tlo berekiša tšhelete e yana for go ija and also maybe if you are lucky ba tlo refa 1 or 2 options but it's not going to be enough to change the crisis that we have and that is the fear that batho bantši a ba na le yona Asanda Ngwasheni wena mosekaseki wa dipolotiki re lebogana kwa le latlhe yo ebile Asanda Ngwasheni a rumela pego ya lekgono nnete ka ge re šetše re tlhalošitše gore re ka motse Kapa fao mo president wa naga a letotše go bula semmušo parlamente gomme e tlo ba ile ka nnete ya matlho a mahubedi ka re tseba gore maAfrika Borwa a tšwela pele go botšiša dipotšišo tše dintši tše le gore ka nnete dikarabo ke tše nnyane ke go leboga mmage maswele fa re konosetsa fela o ka re bolelela gore ga jana go na le merero e le mmalwa parlamente e tshwanetseng go e konosetsa re bolelele ka merero eo le gore a na re tlile go bona go tsewa ditshwetso mo mererong eo kgaitsedi re ke thome ka morero e leng gore ke ye meraro e leng very important e leng gore parlamente e paletse go e rarabolla ngwageng o fetileng
ke morero wa the ba re ke inquiry section 194 inquiry ya public protector bosisiwe Mkhwebane ye ileng gore o suspended as we speak ka gore ba re ha ba check fitness ya hae ya tshwara office ha ba le morero wa electoral amendment bill ye ileng gore it's very urgent as we speak now. Parliament ba ifile constitutional court ifile parliament extension ya boraro an extension eo ifela hona ya ka di 28 tsa February gore ba be ba feditse president a signile the new electoral act ile molaong gore ngwa o tlang ha re ya dikgethong tsa general re tlo kgetha bo premier le bo president e be ile gore gona le molao o montšha wa dikgetho ha ba le morero wa phalaphala e leng gore ANC ile ya khona go vota gore o ska tswela pele ka ra parliament impa ba EFF le megatlo e mengwe ba ile ba decide gore taba ye ba itšea ba isa khutla tshekelo re tlo bona gore from now between now and the 28 taba electoral amendment bill e ofela kae Motwetse go no go le go kalo gore go tshwaretseng gone ga puo ya mo president le setšhaba tla gopola jalo gore o tla bua le setšhaba a thapama eno mme ga jana re di konosetsa gone fano a re kopana gape mo nakong e tlang sala sentle.